Skupili ste više od pola miliona potpisa građana. Hoće li to biti dovoljno da ubedite vladajuću većinu da podrži ovaj zakon? Naravno da hoće, jer videli ste sami da smo predali 122 potpisa za sazivanje ove sednice, što znači da su svi partneri iz vladajuće koalicije ovo podržali. Tako da očekujem da će glasati za ovaj zakon. A jesu li baš svi podržali? Znači imate tu načelnu podršku. Evo recimo Demokratska stranka, na glavnom odboru ove stranke čuju se disonantni tonovi. Sam predsjednik Srbije i predsjednik Demokratske stranke kaže da je ovo ad hoc zakon. Jeste sigurni da će oni recimo baš svi glasati za ovaj zakon? Ja ne znam šta se interpretira, nisam bio na glavnom odboru Demokratske stranke. Ono što samo znam da već 20 godina u Srbiji se govori da treba da damo više ovlašćenja gradovima i opštinama, da treba da zaustavimo odlazak mladih iz sredina poput Vranja, poput Pirota, Babušnice, odlazak u Beograd i odlazak u inostranstvo. Ja se samo pitam kako to da uradimo. Pa moramo da tim gradovima damo novac, da im vratimo imovinu i da oni dobiju mogućnost da sami o nečemu odlučuju. Oni se sad zovu lokalne samouprave, a ničim ne upravljaju. Nemaju ni novca, nemaju ni imovine. Ja samo pitam sve one koji sada govore, nećemo sada da to radimo, pa šta da radimo? Da ostavimo i dalje da naši gradovi zostaju za Beogradom? To nije dobro. Mi moramo da imamo zemlju koja ima ravnomerno razvijene gradove i opštine, a ne mogu biti ravnomerno razvijeni ukoliko nemaju dovoljno sredstava. Veliki problem Srbije je centralizam. Centralisti zapravo su protiv decentralizacije jer žele da sva moć bude skoncentrisana u rukama nekoliko ljudi. I to je problem. Svi koji se plaše razbijanja političkog monopola su protiv decentralizacije. Mi smo u Srbiji shvatili da jedini način da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit jeste da se priča da će da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit. Zato smo dali prioritet pričama i ove godine smo povećali pokrivenost uvoza pričama o izvozu za oko 10%. Ako nastavimo tim tempom da pričamo, mi ćemo imati suficit u spoljnoj trgovini. Ali kako je to moguće? Jedino pričama visoke vrednosti. I ubeđeni smo da ćemo uspeti do 2014. godine da pričamo potpuno eliminišemo spoljnotrgovinski deficit u Srbiji. Dakle, jedini način da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit jeste da se priča da će da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit i da se priča da ćemo imati suficit u spoljnoj trgovini. Gospodin Paunović, koji je sada predsjednik Stalne konferencije gradova i opština, se zapravo našao u jednoj nelagodnoj poziciji. A zašto? Pa zato što je on predsjednik Stalne konferencije gradova i opština, a nije smeo da potpiše peticiju Ujedinjenih regiona Srbije jer se plaši reakcije njegove stranačke centrale. On je iz Demokratske stranke i on zapravo podržava ovo što mi pričamo, ali se plaši da potpiše i da javno podrži, ne mora da potpiše, nego da javno podrži, jer ne zna kako će još uvek reagovati njegova centrala u Beogradu. Protiv toga se mi borimo. Ne sme ni vaš gradonačelnik, ni paraćinski gradonačelnik, niti bilo koji da se plaše da ovo podrži, jer ovo dobro i za Paraćin i za Leskovac i za sve gradove. Jer svi gradovi i opštine ovim dobijaju. Vi morate ovde da imate gradonačelnika, Paraćinci takođe, koji pre svega vodi računa o Leskovčanima i Leskovčankama, dakle o vašim građanima. Baš vas briga ko vam je šef partije u Beogradu. Sad je sistem centralistički upravo taj da je sve skoncentrisano u Beogradu, u nekoliko partija, nekoliko šefova partija kroji sudbinu za 8 miliona građana Srbije. I mi hoćemo da napravimo jednu malu političku revoluciju, a to je da stvari ne idu više od vrha ka dole, nego da idu od dole ka gore. Ja mislim da ukoliko nešto dobijaš, znači od nekog moraš da uzmeš, pa se bojim, radi se to o svim lokalnim samoupravama, ne samo o Leskovcu, veliki je to novac, to bi u republičkom budžetu moralo nekako da se nadomesti, pa se bojim da nam neke nadležnosti ne bi bile natovarene na leđa. Mislim tu recimo na plate u zdravstvu, možda policija, možda u nekim socijalnim davanjima i jednostavno moj lični stav i naš stav kao stranke bio da sačekamo nacrt zakona pa da se onda možemo da izjasnimo kompetentno i kvalitetno o tome. Nema ni kanalizacija, kanalo tamo pune je voda, narod sve će da poginemo u vodu. I hoću ljudi da su higijena, da imaju narod u školu. Kakva higijena da imaju? Nemaju odakle naroda živu, nemaju veliki platu, narod živu u vodu, brate mili. I to je ideja i to je u stvari... Ne razumijem, ideja je da Beograd bude još bogatiji. Ne, pa
To je razlog zbog čega smo mi pokrenuli da se inicijativu o regionalizaciji, ravnomernom regionalnom razvoju, koji će doći kasnije, a sada decentralizaciji Srbije, sa namerom da se i ostali regioni razvijaju brže i ubrzanije. Sada mi ne možemo da uskratimo Beogradu prihode koje oni imaju. Kao što ne želimo da prihode koje ima Leskovac budu uskraćeni Leskovcu, tako nemamo prava da uskratimo prihode koje Beograd sam ostvaruje. Kako narod živi u Beogradu? Ima socijalni rada i pomognu gi i sve. Ovdje idete da se žalite, kaže idi radite. A di da radimo kad smo mi ljudi bolesni, u deponiju živimo? Ja lično mislim da grad treba da ostane ovako kako je. Leskovcu je potrebno zaleđe kao što je zaleđu i tekako potreban Leskovac. Koliko bi, recimo, Leskovac izgubio time ukoliko jednog dana Vučje postane samostalna opština ili Grdelica ili Brestovac, Brečenjevice, a koliko bi oni dobili? Ne bi izgubili ništa, niti bi oni išta posebno dobili jer nemaju kapacitete. To je moje mišljenje. I sam grad Leskovac po meni nema dovoljno i humanih resursa i svakih drugih resursa. Moje mišljenje je da ove opštine koje plediraju na to da budu samostalne opštine nemaju kapaciteta. I ja reprezentativnim ljudima iz tih, nazovimo i budućim opštinama, to otvoreno i kažem. Šutirat umest noge na noge, a kad bi imala jedno 3000 eura, ja bi možda dobila stan i na špijunku, ali ja ne tražim stan, brate, slatki, na špijunku. Ja tražim jednu garniseru, jednu vešernicu, jednu 2 odelenja kulturni, da imam vodu, da imam WC, da imam struju osnovno, ja se nisam kupala 3 godine. Potpuno ste u pravu, u Leskovcu ne postoji nijedna republička institucija, a zašto ne bi postojala, ja se slažem sa vama. Ali evo, mi smo prvi počeli da to menjamo, pa vi ste svedoci da u Nišu sada je prebačen centar, odnosno fond za razvoj je sada u Nišu. Nije više u Beogradu, kao što je to bio slučaj do skora, već je centar u Nišu. To je prva republička institucija koja je došla ovde na jug Srbije i nalazi se u Nišu. Isto tako u Zaječaru je smeštena Agencija za ravnomerni regionalni razvoj, nije više u Beogradu, već je u Zaječaru. U Kragujevcu je služba za zapošljavanje, nacionalna služba za zapošljavanje, nije u Beogradu, nego u Kragujevcu. Dakle, mi smo počeli sa tim i dajemo primer decentralizacije. Ne pričamo samo, nego prelazimo s rečju na dela. Ja bih voleo, ja se nadam da će možda za koju godinu u Leskovcu biti neka republička institucija i na taj način dati značaj ovom gradu. Ja se nisam kupala 3 godine. I ja i moja deca, vaške imam u glavu ko perinač. Ali se vraćam na ovo bez ekonomske osnove, bez toga da profunkcioniše neko preduzeće, bez toga da dovedemo nekog investitora, a vrlo radimo na tome. U Vučju je, kao što znate, otvoreno par pogona. Evo, Porečje je privatizovano, pre neki dan su bili novi vlasnici. Kod mene ja očekujem da to bude ozbiljna priča. U Grdelici radimo vrlo ozbiljno na aktiviranju i oživljavanju preduzeća Danila Boškovića, ima interesovanja ozbiljnih investitora. U Brestovcu će se desiti jedna zanimljiva investicija sa otvaranjem 80 novih radnih mesta. Ovde veliki problem ima zbog ove kanalizacije. Cevovi, mali prečniki zapušavaju se i ne može, izađe s ove strane, s leve i s desne. Deca, to je virusi veliki, žutice. Hoćete li možda vi biti kandidat za gradonačelnika? Pa, nažalost, ne mogu da budem kandidat jer ne postoji izbor za gradonačelnika, ali ću svakako na svojoj listi da budem prvi na listi i bit ću kandidat. Odjedan put je pala ogromna đavola stena kao u vidu tikva. Znači, Demokratska stranka po najmanje ima razloga da se boji direktnog izbora gradonačelnika, ja još manje. Ogromna stena i ona je samo rekla buf. I mi uopšte ne vraćamo pažnju na to, ali sam video kako se rasprošteluju levo i desno. Smatram da to nije skapana tikva. I jako važna stvar, konačno opštine postaju samostalne od Republike.
Jer danas je mnogo važno, i ne samo danas, u posljednjih 20 godina, da li je na vlasti u nekom gradu ista partija kao i u Republici. I često postoji odmazda, to je nešto što je javna tajna, da recimo republička vlada neće da da novac nekom gradu gde je predsjednik opštine iz druge stranke u odnosu na republičku vladu. Sada kada gradovi budu dobili 80% od porezne zarade, uopšte više neće biti važno da li su u jednom drugom gradu i u Republici iste stranke na vlasti. Ovaj zakon pomaže svim gradovima i opštinama da budu mnogo samostalniji, da se samostalno razvijaju, da ne upiru samo prstom u Beograd, koji je po njima najveći krivac za njihovo propadanje i izostajanje, nego da sada sami od sebe zavise. Dakle, po mom mišljenju, radi se o čisto partijskoj priči i radi se o priči transformacije jedne stranke u drugu stranku. Dakle, ono što je G17, bivajući 10 godina u vlasti, a kada je ova tema u pitanju, imao loše rezultate, želi se da se na jedan administrativan način, dakle donošenjem, odnosno polazi se od peticije i kasnije Zakon o ravnomernom regionalnom razvoju, ta priča